بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. musidɓe julɓe tedduɓe mi salmini on goto kala inde mum e yettore mum kala ka wawi wonde horle ndi yewta e seeɗa kadi ko yowndiri e Suumayee on nde wonno yimɓe no landade question ji goo tawa hiɗen haton jine jaaɓodirde ɗi no jeeya e ɗin question ji ɗi ɓe woni e landade. goɗɗo hara ko Suumayee on ari o yaha o mooro fi Suumayee on moranagol Suumayee on si tawi hino sella. Wa aleykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Moragol ma moƴƴintino labintino ɗum ko hunde ɗaɓɓande ka islam noon. Nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki inna allaha jamilun yuhibbul jamala. Allah no laba imo yiɗi ko laba. Moƴƴintinagol sonnajo on ko hunde labande, hunde moƴƴunde, hunde hanunde. Allah subhanahu wa ta'ala wi awa man yunashsha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghayru mubin. Sonnajo ko si o cuɗinike ha o moƴƴintinike ha moƴƴi ko ɗon o ɓurata teddude, ko ɗon o ɓurata hittude, ko ɗon o ɓurata ngari makko kin ɓurata yaltitude. ɗum ko shey ma'ruf, ko hunde andande non. Idan moƴƴintinagol sonnajo on ko ka sharia jeeya no yamira. Wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kono noon honto wonɗen joni, probléme ka wonɗen ɗon ko est ce que no sellana sonnajo ka o morano Suumayee digi horugol Suumayee, est ce que no sella ka sonnajo morano ɗum ɗon. Haray ka islam arali wiwgol yo sonnajo morano Suumayee, arali bimana wona ka sariya, wona ka sunna jeya yo sonnajo hertinan Suumayee moragol. Haton jina on tigi morota digi Suumayee on tum, on ti noon no moro si tawi o haton jini e moragol, imo faala morade ma mo faala moƴƴintinade. ɗum ɗon na ella non, ko ɗum adduɗen dalilji mum ɗin ɓaawo seeɗa. Amma yo sonnajo on morano fi Suumayee on tum, particulièrement spéciali fi Ramadan on tum, ɗum ɗon arali ka bindi, ɗum ɗon ala ka bindi few. Gongal goo kadi ari ɓe wi tawsino sellana sonnajo ka o mooro e juuɗe keefeero, bimana exemple onon wano wonirɓe wano leyɗe Porto ni, ma wonirɓe wano e leyɗe ta ko Afrique kono hara ko wano ka central ka tawata ko yimɓe chrétien ɓe e yimɓe ɗuma ɓuri ɗuɗude e muɗum, yalli haray no sella ka moroɗa e juuɗe wano chrétien jo. No sella ka sonnajo moro e juuɗe chrétien jo, wona ella non fiyon. Sabu gogo selli ka nder islam nde chrétien jo ƴettata julɗo golle, o gollanam, o yoɓam. Selli ka nder islam nde julɗo ƴettata chrétien jo golle, o gollanam, o yoɓam. Selli ka nder islam nde chrétien jo ƴettata julɗo, mana vice versa. No sella ka julɗo on ƴetta chrétien jo on golle, no sella ka chrétien jo on ƴetta julɗo on golle. jon noon ala tafsil yani immorde ulama ɓe ɓen, bimana si tawi woni julɗo goo no woodi haray an julɗo on ko ya ƴettu on julɗo on o liyeke ya ƴettude keefeero on.
kono la yamna min sihhati l akhar ɗum ɗon haɗata wondema haray hino selli ka julɗo on gollina kefeere on yoɓam haɗata bay selli kadi ka tawata julɗo on no wawi luwude e suudu kefeere o hoɗa o yoɓa par mois ɓe wona ɗon o janna ɗon ɓiɓɓe makko ɓen qur'ana hunjina ɓe ɗon hadiseje nelaɗo ɓe juula ɗon waktuji maɓɓe ɗin joyi ɓe janga ɗon qur'ana ɓe hoora ɗon ɓe naafa ɗon ɓe waɗa ɗon piji moƴƴuɗi fof ɗum selli kono woniri selli ka an luwina kefeere on si tawi woni a hoolike oɗo arata o wayla suudu ma ɗum église ma ɗum yarirde beere ma ɗum zin si tawi woni ka o hoɗa kanko e ɓeygore makko nden ko multasim neɗɗo tabituɗo ka dina makko neɗɗo hulowo Allah e sengo dina makko kanko hara na wiyende ka islam e mana ɓay no woodi woɓɓe e maɓɓe hara on tigi no wondi e ɓeygu makko no wondi e ɓiɓɓe makko ɓen tawa o yaltata o yaha o jeenoya ma ɗum ara o yara beere o memmina probléme ji ma o ara o watta suudu ndun église ɓay ko hoɗugol ko aadi on hoɗande ko fof hoɗata kon iɗa wawi luwinde on ɗon jon noon nde wonno hino sella ka luwina on ɗon kefeero selli kadi ka ƴetta conci ma wallina ma hayka kefeero ƴetta ɗin ɗon o saƴƴita ɗi o loota ɗi ha laaɓa o saƴƴita o pasa o watto selli ka kefeero liɓa conci mum ɗin misal joni wano conci ko ɓe ittata kon e leyɗe porto ko wiyete flipperi kon ɓe ƴetta ɗin ɗon conci ɓe adda ɗi afrique hino sella ka neɗɗo julɗo ƴetta ɗin ɗon conci ara mo andi ko conci kefeero hino sella ka o ƴetta ɗin ɗon conci o ndaara ɗi si ɗi ala maniyu ma ɗi ala madiyu ma ɗi ala waddiyu ma ɗum ɗi ala beere o loota ɗi ha laaɓa pos o watto أمينة إلي بيلي هذه المحاضرة تتعلق بلهجتنا لذلك لا تفهمين شيئا ولكن إذا أردت أن تلقي أي سؤال تعالي في الماسنجر وتتواصلي معي مباشرة وترسلي سؤالك فإن كان لي به علم سأجيب عليه وإلا نؤجله حتى نستفسر من العلماء فهذه المحاضرة خاصة بلهجتنا لذلك لا تفهمين شيئا فأنا أعتذر كثيرا بارك الله فيك وأحسن الله إليك طيب جوني أو يهري ولا يفهم ده يوتر مندن جوني ستاي ممارك ولاندو تو أرو يك ميسانجر ولاندو راتون joni wiɗen haray si tawi hawri goɗɗo wawi wattade ɗin ɗon conci tawa ɗin conci ko conci kefeero o wuppa ɗi ha laaɓa pos o pasa ɗi o wattoɗi ɗum ɗo fof selli ka on tigi e kefeero on ɓe kafa ɓe ñaama ɗum ɗo fof selli ka julɗo on jomba alyahudiyankejo ma annasarankejo haray ɗiɗo foppo ka selli ɗon hino selli ka julɗo ƴetta miran hun kefeero o gollitira e misal tasi makko o joƴƴina o loota kun ha laaɓa poy o yarira kun ndiyam ma o yarira kun ɓira ma o yarira kun juus si tawi ɗum ɗon selli ka julɗo waɗa ɗum e immorde e miranji kefeero on haray hino sella ka kefeero on moora julɗo no sella few si a heɓi noon julɗo goo morowo ma hara wona on ɗon haray ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude kono si tawi woni hiɗa faala morade ka on ɗon tawi ko on ɗon wawi ma ko on ɗon hetti ella ala e muɗum no sella no woodi goɗɗum goo kadi ko ɓe landi ɓe wi enen wano Suumayee ardi ɗo ni si tawi woni yi lewru ndun hande jemma on tigi koyo janngu duwa on wano mi jangirnomo noon e oya muhadara meɗen en fillitotomo ɗo kadi fi wonande ɓe hawrodirali on muhadara ɗon ɓen nelaɗo ma kistayi en yi lewru koyen wiw allahumma ahillahu alayna bil amni wal imani wassalamati wal islam rabbi wa rabbuka allah oɗo du'a on tigi jangata so tawi o seedike lewru wolrew dariɗo tentini noon ka Suumayee jonno si tawi woni ndu yiyama hande jemma
jango ko go'o Suumayee no sellanammi ɗo kami looto janaba fi horugol Suumayee jango ɗum alaka bindi lootanagol Suumayee janaba so yan ɗa mari janaba ɗa wawi lootade fihi ɗa mari janaba kono si a ala janaba a lootorta fihi ɗa faala horude Suumayee a lootorta janaba fi ɗa faala horugol Suumayee a horay tum ko woni tum faala andintinde ɗon toɓɓere marde important kono wonden toɓɓere ko anniye on andi wolino ɗum kadi ka yewtereji to anniye on tigi ko yo waaludu e anniye modi Mamadou Saydou gasi simi andi to yi ka sakkitode yewtere nden ngam fillitoto kadi toɓɓe ɗen so Allah jaɓi mi andi on leetu si tawi kadi Allah yejjintinilan on artoya e o vidéo ɗo fuɗɗito ɗon mo ka fuɗɗi ɗon darugol on nana e toɓɓe feƴƴude ɗen so Allah jaɓi on ti ko yo waalodu e anniye si on ti waalodali e anniye ara wala korka nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki man lam yubayyiti niyata min alleyli fala siyama lahu kala mo waalodali e anniye jemma o weetidi on anniye ɗon haray wala korka wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh kala mo waalodali e anniye haray wala korka ko yaafiɓu anniye on jemma si waaloɗa wondema janngo si Allah jaɓi a hooray ɓe inni wondema sonna ɓen ɗo yiɗanaɓe nde ɓe fillitoto bimana ɓe heeɗintinta anniye on ñande wo mana no yiɗanaɓe aywa hajja ummo teliwel mi jonnoyay on numéro an on si tawi nde yewtere ɗo gasi ka commentary ji on yahitoyay ka commentary ka indemo on ley ɗon on tawoya numéro on ɗon mi windoyaymo ley ɗon salla jaɓi no sella on ɗon neɗɗanke ka waluda e anniye kono sellata kawron ka waludude e anniye si o walodali e anniye bimbiyara wala korka jon noon si tawi goɗɗo yejjiti o walike o fiɓali anniye weeti bimbi ko horugol ko on ɗum waɗɗimo premiére édition on ko wondema o continay ngal ñallal haakikiɗe o ñamata o yarata o continay ñallal ngal haakikiɗe e hoore ɗum kadi si Suumayee o maayi o yoɓoyay nga al ñallal fi honno sabu tawde o waalodano e anniye angal waalodugol e anniye on no wona sabu hara on tigi hoora few kono noon o ñamata o yara kadi joni noon no gasa goɗɗo lando ɗon si tawi mi hoora an a wi haray nde ñande mi ala hoora onno mi ala korka hatta mi ñama mi yarawa mi yoɓoyangal ɓay fof mum mi ala korka mi yoɓoyaygal hatta mi ñama mi yara imam Abu Hanifata Nu'man bin Thabit al-Kufi ɓe maaki wo ko on tigi hatta o ñamira ngal ko teddingol ñallal Suumayee ngal o fi o teddin ñallal Suumayee ngal inchallah maru mbalo mi naɓay numéro amon si Allah jaɓi idan haray ko teddingol ñallal Suumayee ngal wonata sabu o ñamata o yarata kono noon haray o hooragoy haray wala Suumayee few si Suumayee on maayi ngal ñallal ɗon o yoɓoyay ngal nde tawde waalodano yanni ɗum ko wattanteɗo yila e muɗum donc on ti ko yo eto waaloda e anniye amma sonnajo on ɓe wi no yiɗanamo nde o heɗintinta ñande o ñande anniye makko sabu hon ɗum ko sabu tawde ɓay haray sono o himo jorti kaw yii farilla makko ɓa haray mo jorti sono o kaw yii farilla makko on donc haray ino yiɗanamo kaw heɗintina anniye on sono o sono mana ñande o ñande wondema janngo mi hooray ankade ka farilla makko on arde ma ɗum ankade ka farilla makko on ronkude arde o espetta joni ko ñalande kaarire mi wowno yiwgol farilla joni noon o ɗum ɗon aroya tun noon o ronkoyanon yiide
jon noon haray mo tanjininode ñande o yo yayno oron ko yayideta noon o walodano yandi haray waynodiri e Suumayee kono joni si mo tanjinino yiwgol kono fayin o walodi e anniye si janngo o yiyaali farilla makko o continue tum horugol ala yoɓde ñallal ngal ko ɗum waɗi always ɓe wiya on tigi yo fillito anniye makko haray mo yiɗana ɗum ɗo inchallah min aɓay numéro whatsapp on si Allah jaɓi donc haray ɗum ɗon ko ma on tigi faama ɗum ɗon ti ko yo fillo anniye on wonande sonnajo on mo yiɗana ɗum donc haray ko non on tigi o gerrata ɗum ɗon no woodi kadi goɗɗum goo tawi goɗɗum goo kadi landa ɓe wi wo ene si tawi goɗɗo o yiidi e sonnajo makko jemma ɓe yiidi jemma jon noon ɓe waalo ɓe ɗaano ɓe lootaki janano ɓe weetora ɓe fino yatawa ñalli haray ko ɗum woni alaali Suumayee maɓɓe on premièrement ko ɗum woni ko ɓe duwa wadde ko ɓe yo ɓe looto janaba maɓɓe on ko ɗum ɓe lootorta janaba maɓɓe on eme jettuma ko fiyo ɓe juulu subaka maɓɓe fewniɗo on feƴƴirɗo ɓe si ɓe juulimo ɓe gayni koye ɓe kontin korka maɓɓe kamɓe ala probléme fiyon num sabu tawde e janaba makko ko heɓi ko jogodira mana on janaba mo heɓi ɗon ko jemma o heɓi mo tawi hari on tuma imo dagi ka kanko e modi makko ɓe yiida ma mo dagi ka kanko e sonnajo makko ɓe yiida Allah wi no Qur'an alima Allahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataba Allahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyadu min al-khayt al-aswadi min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid oɗo aya hollino dagika on tigi yiida e sonnajo makko gila ka o hunti ha sa isubaka on naata ɗo on hino dagika kanko e sonnajo makko ɓe yiida e mande jon noon si tawi woni ɓe lootaki ɗon wona obligatoire si ɓe yiidi ko ma ɓe lootoyo si ɓe faala ɓe wawi walodude e maniyo on hara ɓe lootaki ɗum ɗon na probléme suma yaɓe lootoɓe yaɓe juuloy ɗum ɗon na ella walodugol e janaba na probléme wakkati fusnaɓe ko woni tun noon si on tigi weetori hawrodiri ko Suumayee weetata misal ko ende Suumayee woni o weetori si weeti bimbi o loototo tun janaba makko o juula subaka makko o kontina korka makko ka o ala bakkatu hunde o ala kadi ko yo o yahay fus e kadi ko o horuɗo mana fi ko wonde janaba on kon ha weeti tawi mo hoori ɗum ɗon affectatamo ko honto probléme on woni probléme on ka woni ɗon ko si tawi koye nder ñallal Suumayee ngal kanko o ɗaɓɓitani hoore makko on maniyo ɗon haray o heɓi probléme par ce que ñallal ngal wona e few o miijito ma o ndaara roman ji mum o janga roman ji muɗum ma o ndaara magazine ji muɗum ma o ndaara film uji muɗum ma o fijira rewɓe ɓen ha ɗum ɗon ara ma sonnajo on fijira gorko ma o ndaara roman ji mum o janga ma ɗum o ndaara ɗuma journoji muɗum ma film uji muɗum ma film uji go'o ha o heɓa ɗum ɗon hara o heɓi probléme nam Hajja Bilkisu kono woniri ɗo ko dowmi woni hendu ndun no ɗuuɗi seeɗa la yaafini noyso donc si tawi woni ɗum ɗo woni o heɓi goɗɗum e hakkude koyɗe makko ɗe ndiya yalti haray Suumayee makko on boni ɗum ko go'o ɗiɗi e hoore ko Suumayee makko on boni kon o ñamata o yarata tati o yoɓoyay Suumayee on nayi himo mari bakkatu kon ko waɗi ɗon kon donc na yo eto waɗa ɗum fiw na yo naɓir hakkille makko ɗen e kala ko wiyete rendigo e ñalorma Suumayee himo hoori na ɗum o perda e ñallal ngal donc haray ko wattangol ilay sifa ɗin ɗon piiji moƴƴan mi artoyay inchallahu taala si tawi woodi ko mi andi ɗoyi mi artoyay e muɗum haray landiɓe numéro an on ɓen ɓe yahay ka commentary ɗo si mi yalti ka vidéo ɗo joni mi yahay mi ɗaɓɓita inde landiɓe numéro on ɓen mi winday inde numéro mi winday numéro on ka sengole inde maɓɓe inchallahu taala
ɓe ɗaɓɓitoyay ɗon haray on numéro mo mi naɓɓoyta ɗon haray mo mari whatsapp inchallah. hada wa sallallahu wa sallama wa baraka ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. haray inchallahu tabaraka wa taala janngo wonay goo Suumayee haray goto kala ko yo eto wonda e ɓeygore makko nden yewtida e maɓɓe fijida e maɓɓe jalida e maɓɓe itta kala seytane konnago e mone o woni nder toon ɓe famodira kala marɗo feere eto heɓa piiji ko ñamata kon ka suudu yer ko Allah subhanahu wa taala newinanimo kon feewde on sayi ɗon o eto o wonda e ɓeygure makko nden ɓe hoorano ɓe hani honirde noon ɓe naafa ka suudu maɓɓe yerwo ko tawi ɓe permita gollugol si tawi ɓe wawalinawaade yo ɓe hooriroy ka enno ɓe juuliroy ka yaasi ɓay ɓe nanaka juuloygol ka yaasi yoɓe juulu ka nder cuuɗi maɓɓe haray yoɓe wonu ka nder cuuɗi maɓɓe ɓe naafa toon ko ɗum ɗon fewɗo on sayi ɗon ɓuri moƴƴude wona yewtirde non hanki ɗum inchallahu haray mi salmini on fof moɗon ko nene goto mo on Issa Sall mo pitawara yaale miro wonɗo Arabie Saoudite Madinatul Munawwara. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.